Welcome to Ilocos Lagip Stories. Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdangdangag, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ti ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumatan dagiti nanggagak a drama dito'y channel mo. Adanangag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, kandi adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak e Genueva isiha. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manan ti isamam dita Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagam master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta, okay kayon ken ni Claire? Wen master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mat nga rod ano kasta. Angam nay, kitam di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat. Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaan ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya? Awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang. Adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Win nga paiso, Daphne. Ibagam, tamapan tayo pa'y mangan. Sakay dumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Kwa? Uwan, pudnotin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto kat
tikunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarubam. Tikunam ka di. Kat makalubam ti kina-chickboy mo, iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate. Ay, kwa, sweetheart, dengganak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae. Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida. Kat siyak ti pudno nga ay ayatan. Claire, Kasta ka dilatan ka na yun, Gerald. Amom ka di ang masaksakitan ak unay. sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maumuma ang paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matun nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan tay taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal iti lo. No ti panagituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa, kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. Inchat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na kas iti sigod tinobiyag. Kanayon nag-idi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidag. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. At dagayang pus na. 2 hours ago. Ha? At dadamit iti bitch. Ni. Asino nga'y dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak, mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring songbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga minsaan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amok? Awan. Ngem amamuda ka. Ngamin, makitkita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa ti kakadwayo alalaki.
Amangan mo't no armanda kaditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom, ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald, sa anak akas kan kanya? Kan maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo ababae, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumot nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasaya at matasimbangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. At to'y, basaam tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaam tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim, ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami, ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kon mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kini Jessa. Nabayagan nga awan kami iti dayta a babae. Pat yan ako kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysaya at siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si katay ayatag. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguro ti maibagam. Ngamin, namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamot. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Tapnosul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamot. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod at talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas lakay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya nga iti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. When paliiwam, best. Sweetheart, malagip mo kaditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. When? Apay? Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo kading ag-travel ta abroad.
Ijay tangag celebrity may kanam nga anibersaryo ti ayan ayat ta. Anyapit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasod ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanyak. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ama kaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanan, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyen nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang, Kasano pa yan daytoy. Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. nanang, tulungan da ko ma. Jak amo ti ramidak. Mariribukan ak unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga ro da parikot. Nanang, Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay. Siguro, talagang aging galaangan dito iti love story ta, Gerald. Ha? Husto mo't siguro ti innam atawan a relasyon ta.
inayat, kan impatag kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mo't siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin, tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Angam Claire. Jak ay ayatan tayo di ababay. Sikat ay ayatak. Diyak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasan? Isungaklunan tanti amin. Saan? Sikat ay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti pa nagsublik. Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti may papan kada kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dagdag kala pa kaibabainam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When, tadagulik kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat si kapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pa mga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pagibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko amakita dagiti pos mo. Agyaman aga. Gapota oray kas jay tinapasamak kadata. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mat ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adomat ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Kan ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, ang awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawig. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanag. Maragsakan akparagan ka. Igad mo harot ti agadal. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidek. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatak, aging gatong palbiyag. Wen Miss F. Inkasar ko ni Sylvia. Gaputa saan kano akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada.
Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin, ngam saan da nga inmanugot. Gaputa jakmat kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok, tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit, kalpasan ti panagkalay sami, naalisan ni Silvia. Ngam naamuak nga ingagara na gayam nga iparagrag, gaputa di na kano kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kano ni Claire, nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta, jakon agaw awid ije balay. Nagabangak laangan iti apartment ko, at least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan dito'y Miss F. Tuy pagayam mo, Gerald. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Ket sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao, ngam iti agdama ket agnanaedak dito'y Benguet. 5 atawan mimetten a nagayan ayat ken ni Dexter. Sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak, ngam nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawan a panagdennami kas agasawa, awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng, taaddamat latta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba, Dok? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko nga eh. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan, bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpat ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan di panagawid ko. Katsigod mat anasingpet lakay. Si kakit di ati agsingsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta mat tanti ko nam apa nang i-request mo iti pan nakaidistinong ditoy? Ay, kwa. Awan pa'y mat nga rod. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga rod. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang saan da pa'y a-reject ti request ko. Ala, agawaam nga rod na agrubat ta ni Aldawan. Amangan no agurura yan, dagiti kakadwam ijay baraksyon. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkitak up post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako mustaan. Ado nga minti pa kakumikumak insan. Iso ajak una yun masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak in San Clair. Di mat, 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pa'y laang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod Ang ampatsik adum tang tulat ta day ta.
Ay sus, kita mainsan. Amangan no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpot ni Dexter, insan. Amok adinan tumaaramid day ta kanya. Pudno anasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na, insan Julie? Lupos kan sabot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga haging gaita, kat di ka matlaag si Kugan. Kahit ko una yung timadda ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita, di na mo laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat ta day ta alakay. Saan ka kadi nga agapura? Magagara na karod mo tinamadda ni tanak. Apay narigat ayang awatan dayta, Julie. Dexter. Makaumat ikas to yabihan. Tay kumamot at da ubing awirak tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Umarak. Mapana kag biro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay kayat ko. Ang subli ka dito'y Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awang ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit. Amangan met no naragsak laang anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ti asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot ngamin asimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyaram tumanan abakit. Iti kasta at damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay, talaga akasta ti aramidag. No apay ba't ngamin nga aging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ag babae matan ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan ba't ebidensya di alakta nga da babae ni Dexter? Suspitsya na lang Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako nak ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narikat no puro suspitsya lang awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta paliiwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan, Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Aggunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawak. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yan. Ne, ay niya ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam tayo etak. Iso nga insina kung dahi dya babae. Anya? Sorry bakit, Wen? Sapay ko nga, tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. No kasta, talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, ngamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. Anya, mamatikan itinaybagak idikan ka, insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa kat kastang awan pa'y anak yu. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkunakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno ag babae. Ti ko namkit Talaga akinayat na tinagbabae.
Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay atag unay ti asawa. Iso a pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y tagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kwanan day ta insan. Adda kan kwanan no di na tong palan ti Karina. Makaamumutin ngam no bilang man. Amangan no jak tumatan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rumbang nga patyam. Talaga natangkan ti ulbud mo, Dexter. No kunak nga awan ti babaik. Awan, naawatam. Awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mamati. Nasa isayangat lang na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpityaam. Agsinatalangan. Anya? Agsinatan. Iti kasta, malpasan dito yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi din nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan yaman dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak day tabisyo. Ipapilit mo nga damarin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit ng arudan. Makitam. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamat panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apan, aglib ka may langit iti trabaho. Bitikas na, maiwa naman ay bag ti sikog mo. Aglivak to inton dandani akon agpas ngay lakay. Sigurado ka, akapagilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan ka itibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarek, saan na maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkurang akan ka. Apay nga ulit-ulitan nakaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruden. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Tapampalipas oras lang ang dagijay. Sigamat tayo ayatag. Sikat na asawa. Iso ang di ka madanagan. Ta sikala ang matibabae ti biyag ko. Sikala ang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbaliw kan. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ta amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarik. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak na. Promise. Diya ko na mo tiramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling aramitan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter, nanang. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tirik nam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit, nanang. Namin anon at aras ngay naramid na ti kasyari. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkariadinan ulitan.
Ngam ulit-ulitan na matlata. Maduduguna yan ti pusok nanan. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan nga agbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit ti pusong ko na. Anay ko. Diyos ko. Basta na yung sakit na. Gustunan, anak ko. Makapadakis ka ti kasta pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka. Kaya't kumatan ti matay na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamat ang sao iti kasta. Laglagi pam, ada kami amang ipatpatikan ka, anak ko. Nagsakit na. Nagsakit. Nakakaasim at ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakala ko man. Sakala ko man, nanan. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso na pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumararan ka. Kidawam iti Diyos, nga ikan na ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti panubok, nga inted na ken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan kan. Kaya't mo ka ti asubuan ka. Diyak kayak ti mangan. Kang runaan iti amin. Diyak kayak makita ti panagrup-rupang. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakaregreg tininawang. Sorry, bakit? Sapay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tapumanaw kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Addaak dito'y tapno andingayan ka. Addaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinangag mo, Dexter. Nukunak ang pumanaw ka, nauwatang. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim ta pumanawan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanyak. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal dawan na kasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ka ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan tilubong, anak ko? Laglagi pa mga adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaasino bilang laeng. Julie! Hayop!
Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! Sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon kabaalan ti makidan napay kan ka. Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanyak. Di na kumamot sinaan. Ikarig, aramidan kami nagabangla ka mang sulnit ka nagiti nagkurangag. Basta din naksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas daytan. Ngamin, diakon mamatikan ka. Julie. Namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka, Dexter. Isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit mo. Lakamon ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. Pasensya ka na talaga, Julie. Pagpapabuya ako lang itinaramig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko matamapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pammakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita ken mariknak met ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami anagsina kas agasawa. May maysa a balay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetex ko ket akloneg a makisinsin narakak iti ruar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ijay. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay-ayat isupay ti malukluko. Diyakon ammo no anya ti rumbang aramidak. Sapay kuma taiwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Hey everyone, welcome back. This episode is one of those messy, emotional love versus consequences stories where you're torn the whole time. Because the title basically says it all. I got hurt, but I'm still happy. And honestly, that's a dangerous sentence because it can mean healing, or it can mean someone choosing happiness while ignoring the wound that's still open. So let's talk about what happens here, because the drama isn't just romance. It's trust, image, guilt, and that moment where a relationship survives but never feels the same again. The episode sets up a relationship where seems confident, smooth, and honestly a little too comfortable. You can feel early on there's a pattern. People around him already tease him about chatting and acting like a, and it's not random. In these kinds of stories, when friends or joke about it, it's usually because there's smoke somewhere. Then we get the first big emotional trigger. The girlfriend starts connecting dots. The phone, the chats, the little inconsistencies, the way he moves. And what makes it worse is the way tries to patch things up with sweet gestures, flowers, chocolate, the classic, see, I'm good treatment.
And that part always hits me because flowers aren't evil. Gifts aren't evil. But in a shaky relationship, gifts can become a bandage over a deeper problem. It's like, don't ask questions, look, I brought something. And if you've ever been in that situation, you know how confusing it is. You want to believe the sweetness, but your instincts keep screaming, something's off. Now the story escalates fast when sees or receives a message that basically confirms the betrayal. Another woman claiming as her boyfriend and saying they have plans to marry. That moment is brutal because it doesn't just hurt feelings. It attacks her dignity. It turns her into the clown in her own relationship, like she's the last person to find out the truth. Anne's reaction is the most predictable part of these stories. Apology mode. Panic. I'll change. I swear. I'll delete accounts. I'll do anything. But here's my honest reaction. Apologies are cheap when they come after exposure. Because the question isn't, can you apologize? The question is, why did you need to get caught to become serious? Then we hit the emotional twist. Instead of ending the relationship, starts pushing for a future, travel plans, a big anniversary trip, even a proposal. And that's where the title becomes complicated, because some people look at a proposal and say, he's choosing her. But other people look at it and say, wait, is this love? Or is this damage control? A proposal can be romantic, but it can also be a strategy, something to lock someone in before they walk away. So when proposes, what I'm listening for is, do we see true accountability? Or do we see urgency fueled by fear of losing her? And the episode makes it even heavier by introducing family pressure. The mother figure pushes back hard. She's not moved by romance. She's looking at consequences, reputation, and what kind of future this marriage will actually create. This is such a classic Ilocano family tension. The elders don't just care about love. They care about the stability of the home, the optics, the long term. And the mother's resistance is basically saying, I'm not stopping love. I'm stopping a mistake becoming permanent. Now, here's the real emotional core of the episode for me. Internal conflict. Because even if she chooses to forgive, it doesn't mean the pain disappears. Forgiveness doesn't erase the memory. It just decides what you do with the memory. So if is happy after being hurt, we have to ask, what kind of happiness is it? There's a version of happiness that comes from healing,
where both people rebuild trust with transparency, patience, and real change. And there's a version of happiness that comes from relief, like, at least he chose me, even if the fear stays underneath. That's why this story is so sticky, because it's not a clean fairy tale. It's the kind of love story where the couple moves forward, but the shadow follows them. My reaction as a creator would be, if Truly wants to be the man he's pretending to be, the fix isn't grand gestures. The fix is boring discipline. Full honesty, no hidden chats, no small secrets. Consistent respect for feelings, especially when she's triggered. Patience, because rebuilding trust takes longer than breaking it. And humility, no defensiveness when asks questions. Because the worst thing a cheater can do after being forgiven is act like, okay, it's done, move on. No, the person you hurt doesn't move on like a switch. They heal in layers. And my reaction is also simple. Forgive if you want, but don't sacrifice your boundaries to keep a ring. A ring doesn't protect you. A changed character protects you. So I'll end with this question for everyone listening. Do you think this episode is showing true redemption, or just a relationship trying to survive the embarrassment? Because I got hurt, but I'm happy can be a victory line, or it can be the line people say right before they get hurt again. Hey everyone, this episode is heavy, like the kind of heavy that doesn't just make you emotional, it makes you quiet. Because at the center is a long-distance marriage that starts with hope, then gets attacked by rumors, distance, and ultimately betrayal. The narrator introduces herself as she's from Ifugao, living in, married to Dexter. Their relationship has been long-distance because of work, and you can feel that strain early. She's not just missing him, she's living in the uncertainty that long distance creates. And here's the first thing I want to say. Long distance doesn't break marriages by itself. What breaks marriages is what people do inside the distance, because distance is like a magnifying glass. If there's honesty, it magnifies loyalty. If there's weakness, it magnifies temptation. The story's tension explodes when an insider voice enters. Cousin family member starts pointing out signs. No posts, no updates, silence, weird patterns, and then the biggest accusation. Dexter has been showing up somewhere he shouldn't, with someone he shouldn't. And that is such a painful setup because it puts in the worst position. She doesn't want to believe it, but she can't fully ignore it either. She's trapped between two fears. Fear that she's paranoid. Fear that she's the last one to know the truth. Then we see the confrontation energy. Asking questions, Dexter dodging, the family member insisting, the pressure rising. And the part that hits hardest here is the emotional whiplash. Dexter flips into apology mode, repeating sorry over and over, trying to calm the fire without actually giving clean clarity. This is the moment where, as a viewer, I always ask, is he sorry because he understands the pain, or sorry
Because he's afraid of the consequences? Because those are two different kinds of sorry. One is remorse, the other is panic. Now the episode takes an even heavier turn when the stress becomes physically serious. Condition worsens, and the family starts talking about her health, her appetite, her strength, her hope. I'm going to talk about this carefully. The story strongly implies that the betrayal and conflict didn't just hurt emotionally, it shook her whole body and world. That's what people don't realize. Relationship trauma isn't only sadness. It can hit your sleep, your appetite, your energy, your sense of safety. And that's why this episode feels like a warning to anyone who thinks cheating is just a mistake. No, it's emotional violence. It changes how someone experiences reality. A big theme here is blame. People start yelling, "Mo, your fault," because when families are panicking, they look for a target. And I actually think that's realistic. When something painful happens, families don't always respond with calm logic. They respond with raw emotion. They want someone to carry the guilt. But here's what I took from it. Even if Dexter apologizes, the damage is already bigger than words. Trust is cracked, her peace is cracked, and once peace cracks inside a marriage, rebuilding is not automatic. The episode's moral voice tries to pull it back to hope and faith, telling not to lose hope and reminding her there's still a plan for her life. And I appreciate that, because these stories always try to leave viewers with a message. Even if love fails you, your life still has value and direction. My reaction as a creator would be to highlight the real tragedy of this episode. It's not only the betrayal, it's the isolation. Is far from her husband emotionally, and she's also far from certainty. And when you're in that situation, the mind goes wild. Every silence becomes a threat. Every delay becomes a sign. Every unanswered message becomes a story. That's why communication is not extra in long-distance relationships. It's oxygen. If Dexter was loyal, the bare minimum would be consistent updates, transparency, reassurance without anger, and a willingness to answer questions without turning into crazy. But when someone reacts with defensiveness, it usually means the truth isn't clean. So, what does this episode really teach? 1. Distance demands discipline. If you're married and away, you don't act single just because you're not home. 2. Rumors become powerful when transparency is missing. Even if rumors start as gossip, they become believable when the spouse has no clarity. 3. Apology is not healing. Apology is a doorway. Healing is what you do afterward. Consistent truth, consistent presence, consistent respect. 4. The betrayed partner's health matters. If your actions are destroying someone's peace so deeply they can't function, you do fix it with sweet talk. You fix it by changing behavior and restoring safety. And for my reaction is, you can love someone and still recognize that love is not enough to keep you safe. You can forgive and still choose distance. You can believe in second chances and still demand boundaries. Because in a relationship like this, boundaries are not punishment. They're protection. So I'll end with this question for everyone listening. Do you think Dexter deserves another chance? Or do you think trust breaks in a way that love alone can't repair? Because this episode proves something painful. A heart can keep loving, even while it's breaking. Agyaman kami, ag-subscribe kayo, agkita manin.